Dobar dan i dobrodošli u još jedan video zapis. U ovom videu ću vam pokazati i probati objasniti šta se desilo sa Aksom. Pa idemo na intro. Triple Six газ погребенные в землю, black metal lifestyle пожинаю и сею. Те мрази все вышли из дьявола семени. Među prvim klipovima, Aks je izbacio svoj prvi klip na Krstijevom i Aksinom kanalu. U tom klipu je objasnio kako će oni Krsti da snimaju zajedno i kako će to biti super i kako će da se smenjuju dok snimaju. Uglavnom, to je bio Aksin prvi i posljednji klip. Posle tog klipa gubi se Aksin svaki trag. Uglavnom, Krsti je u posljednjem svom klipu Pure Name izrekao kako više ne snima s Aksom zato što se posveđa i nije teo puno detalja da navodi. Pa ajde da vidimo kako je to izgledalo. Poslije će ljudi vjerojatno njegov link kanala u opisu, sad će 5k suba, znači Aksa svaka čast. Ne znam, nešto smo se bili svađali i ja nisam teo da snimam više sa njim. Nije ni bitno sad to. Uglavnom, od Kistija smo sad saznali da Aksa više ne snima s njim i da smo se nešto posveđali. Kao što ste čuli, nije mnogo detalja navodio. Uglavnom, šta se desilo s Aksom, to verovatno nikad nećemo znati. Pošto isto je interesantno da je posljednji klip bio pre mjesec dana i na Kistijevom i na njegovom ličnom kanalu, gdje je samo njegov. Šta se tu desilo, to nikad nećemo znati. Ali imam dve teorije, pa možemo da poslušamo. Pošto smo u prošlom klipu dokazali da je Krsti deo Illuminata i da ima veze sa đavolom i ostalim glupostima. Verovatno je on to rekao Aksi i Aksa nije to da mu se pridruži. I pošto je već odao tajnu, Krsti je morao ili da ga ubije ili da ga kidnapuje negdje. Tako da prva teorija glasi da, tvrdi da je ili Aksa ubijen ili kidnapovan zbog tog razloga ili zbog Illuminata. Ukoliko ne razumete o čemu sad pričam, pogledajte prošli klip, bit će vam sve jasnije. A drugi dokaz glasi da je zapravo Čevo krivac. Da je Čevo uletao u sred klipa i počeo da puca po njima. I da je uspio da ubije Aksu, međutim Kristi je pobegao. I mislim da se to i uklapa, zato što Aksa više uopšte ne izbacuje klipove. A inače, Čevo uopšte nije dobrim odnosima sa Kistijem i sa Aksom. Tako da je to jedna od tvrdnji. Također, vidjeli ste da posle uvodnog klipa Akse, Kisti uopšte više nije snimao facecam, zato što je vjerojatno bio u nekim ranama od metkova. Ali to se ne zna, ovo je samo teorija. Tako da ljudi, nadam se da vam se svidio klip, ako jeste, ostavite like, sub, share i pišite u komentare šta vi mislite. Da li je jedna od ovih teorija tačna? Ukoliko mislite da je tačno, ostavite like, ukoliko mislite da nije, napišite neku vašu tvrdnju. Pozdrav!